Tamjre, Istv News Bank Tabir Punak Putaram Nokchre, Hojan Bada Nasi Muru Paulo Bisi. Lanai Mui Karana, Hibok Sing the Mani Makatamna, Lisang Sitna, Lebak Backtalk Pada, Sarkar Himari Lane of Singna, Yangshin Dray. Hoyipok Sano Pijri. Langtabal Mantri Kong the Leba, Itiaska Sagonaraba, Hibok Singasi, Lanai Mui Karana Masamasai Kanana, Lebak Backtalk Pagitabak Lisang Sin Satrapada, Sarkar Himari Lane of Singna Yangshin Dray. Hariba Singasi Manak Tongan community, Maite Kabuyamadi, Muslim Singna Kundadun Lady, Community Karanadi, Lanai Mui Singna Singasidigi Lebak Backtalk Patin Kravasu, Atopa community sing the day Ayaba Piduna, Singasidigi Lebak Backtalk Padamating Pangsele, Nasi Kangudana, Lebak Pepalakpa, Tata, Differani, Tata Mamadi, JCB, Excavatorama, Langtabal Sporting Club, Kimu Singna Timupi Crepe, Lebak Pepalak Libakangbo, do Atopa community, Amana Ayaba Piba the Gisangapani, Haina Fondroke, Amaronda, Singa Siga Koibida, Mui Karana, Atenma Matamanung, the Yum Sazinduna, Kunda Select, Masida Su Sarkar Gimari Lane of Sinakarim, the Yangshin Dray, Langtabal Sporting Club Secretary, KS, Tikana Fondropada, Hibok Sing Saktamasi, Nomongi, Mangselek, Amadi, Kangodana, Singa Sigi, Manakta, Mui Kiana, Yum Saduna, Laisilak Simari Lane of Singna, Miang Sangani Hike. Mang vision lebak se koi gari jingna ma singkhang da lok thokraba phibam jam thi choba adagi mang da hoibe uwagi sakdam je nong gi kaisara ko haiba phibam se ta sing nai de akoi gi langtawal sporting club ki makai degi ta singna sigumba sakdam se pamjadaba aduga mahusai goi ba sakdam ipai puna thambiramba koi gi ipai puna koi si mitegi uyu onaga haga khangna mi bene asi mugi sakdam se nong gi sumang chilakba degi di yung ga je koi gi mathang puksada sajalaka koi lebak ji lokthoga yung puksada sajala koi masi yamna nungai taba ma koi gi cycle leje aduga lebak se tasina di koi gi yung sabai nama da lebak yonbagi pot am ju salakpa aduga koi tasina di uyok se maruina chingi sakdam adigi u fresh ki kano ji yam thina okoi kanjaning bani asigi sakdam jinang manghan dana ba tungda tobidana ba lebak polibo puno se okoi kalab ki site gi to honjaning de adigi okoi hajik sahi hauki ba sahi ani ohum jigi manung sida yamna phibam chada ba ma okoi mang num uri bi jini yam phibam sokjala bani hana lemi ba okoi sida uri ba sakdam jina te swaibok se okoi chingkhong oine leirami ni sidagi phut 10 manga ji pangna lebak se ko thokhrabani sahi mari manga ji manung Sida Natana some site, Muslim Tava site as well. Adukim the people Zadan Lebak Kotoga, Koi Lampak, Lapawina, Layrabani, Sinkong de Gilapawina, Asugum Bazinje, Koi Marine, Forest Department in the Yamakunda, Senanzani, Jalan, Matumano, Matunda Lebak Petok and Navakan or to Jinamian and Biwise. Indian Red Cross Society Manipur State Branch the Sinduna Fast at Kimatanga Mok Drill Ama Moregi Kondong Lerembi how from that task tarani to the Pangtok Rehaina Society as Serolaman Hari Serola Cinemakatana disaster da Aswafan Europomatam da Karamna Fast at Pigani Haina Drill Sida Takpitambiki Hari How's Makata Paula to get a Timotang Lominase Tamelong District None Police Station Manung Senba Awang Kunda Narangipung Taramaturong Tarakpada Jiri Romdagi Kwamana Propa Infaltun Lakpa Tata Zeno MN06L 7653 Masakang Daba Kulai Pai Bakarana Lok the Intercre Tata Dugi Mapuna Infal Iski Swebum Laikai Kanglabung Dagi Kaisam Jila Kawi Hari Diverna Lamsang Bazar Lamdeng Kuno Dagi Okramani Kawi Masakang Daba Kulai Pai Singaduna Diver Dagi Gari So Lorga Toduna Sakramatung Lokala Intermani Hari. Ngasayu angan bapung 2 minute nefurom set pamatamda Assam ke Hozai district ki Udoipur manakta train na thomada samu masire. Thong adubo lamdam adomda khundari ba maitai singna nuai tabu phongdokre. Akoi Assam gi Nogam panagi manungda khwaidagi maitaina khundadun leijariba Hozai district ki manungda Udoipur khunjau gi khundol maktada Jamandar hain ba mafam aduda akoi rail line gi lambi gi manak maktada rail garina loitang samu akoi maya oirab jahi maya oirab ama thomjinduna sibadagi hojai gi panagi mi lising mari mangana hari bangasigi loitang samu asibu haikat lekat tamduna dup thangmai kattuna miyamna ngasigi thauramase uji pangthoi Caesar I Care Foundation amasung Kwarman ima Kaitel ga khusam naduna ngasi nomagi oiba Kaitel fambisingi free eye screening camp ama Nabi Kaitel number 1 pangthokre Zel Samas na sponsor todrong pangthokiba free eye camp atuda miyoi kiana line ke
Sustainable livelihoods amasung social exclusion gi matangda ngasi Center for Studies of Social Exclusion and Inclusive Policy na senduna international workshop ama Manipur University de pangthokre. University sigi Vice Chancellor gi conference hall pangthokibo workshop hodopui thomda Vice Chancellor SNK Sharma, University of Bath UK gi Departments of Economics ke Professor Lucy Osia, Manipur University gi School of Social Science ke din Elangbams Bijoy Kumar na maroiba mi singona sarwaki. Vice Chancellor SNK Sharma haikibada sustainable livelihoods amasung social exclusion da se India gumba sakolak iba lebak singdadi yamna maru oibani masine hingbaga mari leinana lambi thong fanba madi apaba ising phangan basangi mebagi hingbagi mamal yamna nelmamba India se ngasidi phibam khara faglakpa hore social exclusion asina Manipur gi apaba mayonda posilakna bahona se haiki. The methodology, what advice the center can give to the planners so that those who are excluded already may now we bring to some exclusion. Road transport, all these are required for the sustainable development, for livelihood of all the citizens of the country. Our human index value, may go maybe about 100 in the years to come, so that each and everyone can have the house, can have good water, for potable water for drinking, electricity, education, road. Not only that, about the medical facility, which is very much essential for all the citizens of the country. University of Bath UK gi Professor Lucy Oceana Sagar Pahaibisida Mahusagi Lejerekliba natural resource that miyang sangmani Masina Hanagi Lejeriba ecosystem da Kahenba Asina Kudong Sanabakaya Malem na Mayoknari Manipur gi Loktak Lake Asi Mangsilakliba Amasung Nga Yauna Manamasing Kaya Mangsilakliba si water pollution na tuan mani Masi Kanhan Honabada traditional Amasung cultural gi Sanabi adu Nahona na Kangmin naba Darkar Oi Ekoina Isagi Hak Tamak Fangna Hotnabada, Maduda Mangan Bayaba Adusu Karino Haiba Kaminasangi Haiki. Even within economics, it's very subdivided. So development economics looks after more, or studies or analyzes more social exclusion. Environmental economics looks after, analyzes the environmental policy, etc. are identical or homogeneous. So they all share the same features. So if one individual wants to extract the resource because of those private incentives, all individuals will have the same incentive. Environmental policy more relevant and more effective. In terms of environmental economics, I never look at distribution of income in terms of the policy. So a property right has a right to access a particular resource and to be sure that you can derive income from that resource, but not only now but also in the future. Haukiba tang tarong doida sakang daba singna masjid road teleba dukan plot ama JCB season aduna tugairam batawdo aduda ma masaga karigum bahiram amatada mari leine de haina dukan asigi mapuni haiba kwakaitel haino khongnem bidigi pebam kena zitna ngasi hotpot restaurant da pangthok pa pawmi sing unabra phongdokre mapu city police ki kangbu amana fana ba khonaramle ma dukan asi lisingni taramari gi jungi kulumdoida kaisa pata leba mioi amadigi leibani nomit adudagi hongna dukan phamliba wayangbam jet hariba mioi Asina Bara Amat Pidan Lakli Dukana Sigi Maramda Kanagumba Amatraga Yanakibelite Tawlosing Matanamha Police na Fabla Kibatongasi Matunda Muhana Tobigano Haiki. I need to call everything as you walk Tatra Panchi Kayumbo Baramta Pidi Aduga Uji Toibo Tobokin Ziga Ayakam Marim Telenade Uji Lady Crime Toriums Adu Kangu Naranga in Pumbaroda Aibu Puran Nata Wudona Pava Yumdalaga City Police Commissioner Laga Pavi Vito Chito Vigano Aduga illegal in a lady Mabudi Tatupi Draga, Tatupi Hamilton, Tabi Draga. I give Marilyn documenting no Marilyn Police station on the Pigre, Adu Mabi Tatupi Mana Matuna Tabidre, Adu Ainatori with Tabakidana, on a Teneba de la Halaga crime, Sarapas Halaga, Mopsita Holaga, I give Ganosi, property Munna Wanabide. National Health Mission Makada Bistopur District Mission Intradanus Phase 2 Ani Round Ohum Ngasi District Family Welfare Officer Hudokre Toromasida Safe Medical Officer Dr. A.S. Devisan District Family Welfare Officer Dr. P. Sam Kumar Susurgaki Round Ani Asi Loiba Fawuda Bistopur District Asada Marfudra Immunization Mai Pakle Lemor Vesada Tara Asi Ngasi Horiba Round Ohungi Tanka Asida Angang Loina Konsin Mangangari Mama Mapa Sinangang Singbu Mission Nasing Makada Hida Kapto Honaba Arfil Tore
Manipur High Court Christmas kumai ka mari lena December 20 kuntramatoi fawa amasung winter vacation gi oina January amadagi tara fawa suti wargani vacation manung asida December kumatoi kunithoi kunipan amasung kumapan January mari taret amasung Nepal di registry di mathau togani hari Lagi balising ni tara taret academic session gi mahiroi singi ming senbada private school singna fee khwaidi gi tana lobina ba MSF special branch jiribam na arfil tori naji mahiroi luf asigi office ta pangthopa pawgi mi from amada president P Ranbir na jiri sub division de lady sing cell thungi phibam chadaba hingbagi thak nemna maram oiduna admission fee na singba khangen hengatana ba school authority na yengsin view amromda handak ILB gi matang de ihok sanction kiba matamadugi tuition fees school sing low the numbers who are filled away. Jiriba Masi, Sintoglam Biletaba, Amadi Jiriba Masi, Yamna, four condition, family sing four condition of Namaram, Urkanda, Jiriba Masi, Sintoglam Bilete, Maramana, private school, tuition fee, Amadi admission fee, Nachima Logo Matanda, and in Vintan Vitamata, Jiriba Masi, Bransna. Loisel pada muru bapau amuka na pijeri. Lanai mioi karena taibok sing dagi maning makatam na lisang sina lebak pek thok pada sarkar ki mari leina sing na yeng sintre. Hausi ki de haste mina pijeri bapau matang slow jere ming tabro punong po amuka na kolom jere.